Ve hasletani la şey'e ahbathu minhuma. Jana iki nerse var. Andan da ıplas, andan da jaman nerse yok deydi. İki nerse var. Andan da jaman bulduğunda da hiç nerse yok deydi. Bu emne eşşirku billahi, Allah Teala'ga şerik koşu. Allah Teala'ga şerik koşu. Allah Teala'nın canında başka birörge kudaydık sıfatlarda ırolo olup eseptiledi. Bundan da jaman nerse yok. Bul oşonçoluk jaman nerse, oşonçoluk jaman nerse, Kuday Taala bul şerik koşkan insandı geçirmeydi, tübölüktü tozokta karmaydı. İmandan artık hiç nerse yok. Bul iman adam balasın tübölüktü beyişte karmaydı. Şirk bolsa adam balasın tübölüktü tozokta karmaydı. Oşon üçün şirkten kaçış gerek. Şirktin türlerinden kaçış gerek. Her bir adam bala şirk emne ekenini жақсы үйрөнүш gerek. Demek şirk Kuday Taala'nın katarında başka bir nersege kudaydık kandaydır bir sıfatты ыролой турган болсоң şirk kılgan болосуң. Bunu unutpаңыздар тақсырлар. Şirk kılуу üçün sözsüz түрдө барып туруп бирөөгө чокунуу шарт эмес. Чокунбай эле мüşrik болуп калышың мүмкүн. Чокунбай эле. Түшүнүктүүбү? Мисалы, göz açıktarga баруу. Мисалы, göz açıktarga ишенүү. Hiç окунган жериң жок. Билесиң, ал сага окшогон бир адам. Буну кадимкидей билесиң. Бирок Kudaydık bir sıfattaga tanık kılıp atpaysыңбы? Кандай? Al bilet. Menin үйümdögü uydu urdap ketkendigin bul bilet. Kim urdap ketkendi bul bilet. Bilet bir gana Kuday Taala'ga tanıdık. Mutlak manide, absolutluk türde bilet Kuday Taala'ga tanıdık. Bizdin bilet bolgonubuz bir nersege baylanıştı bolot. Tiginin bilgeni tura çıkışı mümkün, birok absolutluk türde bilet emez bol. Cinderдің bilgizgendigi üçün bilip atat al. Gelip durup cin kulağına şıvrayt, ey, tiginin uyu palança urdap ketken bolça ayıt деп айтат тагын, бул сага айтып коет, өзүнүн атын айтат, өз билгенди айтат, өз көрүп турганды айтат тагын, сен ага ишендиң дагы Кудай Таалага билет болгон. Алимул гайб, Allah Taala, la ya'lemul gayba illallah. Allah Taala'dan başka gayipte hiç kim bilbeyt деген аятка карама каршы маани кылгандыгын, карама каршы амал кылгандыгын üçün ошол жерде ширк кылган болосуң. Şirk kılgan bolosуң. Demek bundan da jaman nerse bul jaşoodо жок. Wa darru lil muslimin wa darrul muslimina. Jana ekinchi bolsa andan da jaman nerse жок bul jaşoodо. Ekinchi bolsa muslimandarga ziyan alıp kelүү. Bir gana muslimandarga emес. Бүткүл адамзатка ziyan alıp kelүү. Wa darrul muslimina. Ziyan alıp kelүү. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул хадистерди жакшылап түшүнүш керекпиз. Бул сөздөрдү өтө маанилүү бул сөздөр. Биздин жашообуздун ачкычтары булар. Эч кимге эч кандай зыян алып келүү, тилден болобу, колдон болобу, буттан болобу, денесинен болобу, моралдык болобу, материалдык болобу, физиологиялык болобу, эч кимге зыян алып келүү биздин эмнебиз мусулманчылыкта өзгөчөлүгү эмес бул. Müslümançılık teskeri emne kılış gerek, bu hadis boyunca payda alıp geliş gerek daima.